Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay o itaalawas ana paulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunan. Diyak kayat tinakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pa'y kayat tinarawot a babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan kabailan ti trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayde, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da api musay. Kastagayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay lang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wan, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rot. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. At sagagay sa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa rumuharak kumaitay. Ang nakita kayo mat dito Iswa nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputan na saya at kaakabsat da. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak di ti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kastagayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tang amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyamanak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari.
Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Alam maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisang utilamisan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya patiksa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kaya't anti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie, adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan, awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden, nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga guruuray ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Angam no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man ta kabaulan nyo ti agisursur iti lako yo, Nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y mattibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da di abakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan ti kayat mo asawan? Saan na ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastruck ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita, nakayawan adagos kan kwa na ti baro.
Iti may sang aldaw, inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert, ngamnasken nga isurot na dagiti dua ababaunan da, tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngam iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksan ni Hubert ti marikrik nana ken ni Felisa. Impagarup ni Felisa nga agang angawlaeng ti baro. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Adda arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasayat dahi tang harapap mo. Ket si dadanak at tumulong ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoaken ka, Felisa. Amin ngayong bagakan ka. Nagtaod iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ta, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakitak a nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayem ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni kasinsin Hubert kan ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Uy, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayem ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita, na in laven ni kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ijaigid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasamak? Awan, apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kayat. Oh, apay. Diyak kayat tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak. Asino dagita tattao? Dagiti dua ababalasang ababaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, diyak mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Kat tilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, isi ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, ad Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo,
nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawid ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridak da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali dahi ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla. Takas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir. Nairuwama kaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaunan. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputa da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir. Kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagampay dagiti kayat mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ije resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pa'y laeng. Bayan, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Tabapadala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pa'y. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan kuha na, tanapinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya tamapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, duan nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tiagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawid tayo nga rodan, inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dual daw apa nagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rod arumuar. Ala, wanen. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapanta nga rod iji-igid ti baybay. Ipapasta ti aglangoy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan dang iti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak.
Amangan no iguyod nak nga ipan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla, gaputa saan pay laeng asimang patda Hubert, kanda iti babaunan, manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dagiti babaunan, kada Hubert ken Frank. Naragsak met dagiti upat iti panagbakasyon da. Addan nagkinaawatan da Angie ken Frank, ngem saan pay asinungbatan ni Felisa ni Hubert. No pay madlaw ni Frank, anag kinaawatan tirik na dagiti dua. Simang petdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Dinamag na nupudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ana paulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ibagam ti podno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo ka ni Angie. Di ka agdanagan ti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas ta ti planom. Ha, tidang nga ababaunan. Agraraman at talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakenkwana. Saan, auntie? Pagay-ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapan ka napudno tinasaw ni Angie nga da nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka dito apudno. Sigurado ang maamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot da ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay-ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumat laeng. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaga na. Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa'y da dya tao. Nagbabawi ka na kiinagagkankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kaya ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan na babalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak, ket nasaya ti ugali na. Saan na babalin? Papanawak na gidya ababaunan, tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama, pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka di ti pagsangsangitam. Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Idakas na. Naging inagak da pa iji-igi ti baybay. Anya. Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kun pagang angawan naklaang. Tinasaya. Agsarita kayo at balasang ko.
Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasingput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat ngawagan. Kan diyak kayatin amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kastaan? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Kat jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat a para iti anak ko. Madam. Isa pumanaw kan diti balay ko itamat laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamat laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pala ang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Ay, nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan. Di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mang bugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie. Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimat. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, tagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan ka da kayaw. Husto ti ko layaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. Sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat lang. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, syaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya? Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbabon na. Anya? Inkamen, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kami atalaw. Kitaak man tilaing mo ita tapumanaw kami. Asino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kami. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha! Pimanaw dan.
Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ay, makamoda iti biyagda. Ante, amo ka din ni kasinsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay ngamin Ti Masakbayan. ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa. Gapo tadi na magustuhan, ti panaglangandakan ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa. Simurot mat da Angie ken Nana Linda. Saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, ket nagkita da adwa. Tapnupan ken na, nupudno nga agayat daytoy ken kuana. Ita gagayam. Denggen ti tuloy ti seryeta o ita alawas ana pauluan. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Franco namlatan. Gaputa agayan ayat tamat. Jakam, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan kaunay, idi pa'y laang, Frank. Ngam, jakam mo, no napudno ka kanya kuno saan. Ngamin, may saak laang ababaunan. Napudnuakan ka. Tinangag mo idi ana isawang ko. Idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impusuan day jay. Nasa oklak tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasaga na ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laang ababaunan. Saan anas kan dayta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at ti Masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot dayta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok dito lugar. Gapu tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert, Mabalin ka di arong Marta. Ipakada ka kanina na Linda. sige. Sikati masurot, Sir Hubert. Sige laang baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakan kwa na baro. Kat naragsakak para kan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyaman nana. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Wen nana. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakan kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert, Ay ayatan ka. Dayta tipod no. sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko ma. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asikati para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken ipariknak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Ti kinasaya ti ugalim. Dayta tikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak. No di ka ti maipapan iti Masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamot kayat ko aragpatan.
Si Dadana katumulong kon ka. At daaklat ta itilikudam. Awan parikot no agayat kay uman itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani dunya karla ti parikot. Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti ameng. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo, balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsakan ak unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan no makasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay. Kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, saan pa anak kasagana? Urayan ka ha? Orayan na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wen, naimbagkan ka tawan parikot. Ngam siyak, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan, tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga, nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa lang arot ti urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid diti balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin agimatang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan yung tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kami nga agnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanan, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangadan. Naglalainganan da dya Feliz a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa nikwana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali a mairanod. Pues,
Kukwayo lang, mama. Jack makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam isuti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsarita da Angie kan Frank, kat nagkinaawatan da. Inawis ni Frank nga agkalaysada, ngam na kuna ni Angie, asaan pa'y anakasagana. Iti may sang aldaw, si marungkar ni Madam Carla ije balay da Frank, tapno damagan na iti baro, no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryete o itaalawas anapaulwan, babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agnanaad da iti may sang apartment, anti. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie, babaunan. Uwan, anti. Day tatipod mo. Oh, tiyawanan ba in nga Angie? Talaga nga agraramanda babaunan. Anti, iti day ta pa nagsasauyo. Jack kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasara kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, anti. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran? Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan yo ti pinagpuunan yo. Ta small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert tinagtaudan ti pinagpuunan nyo? Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, imma don tilako mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo? Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingetan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sauyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingetan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto ije balayo. Siguro, nakataptapo kan ije balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak day ta babaunan? Asika may salaang ababaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kwa na. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agatal. Siya kunti makaam mo itinegosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Ay, marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay do aka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito ay tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa.
Nasakit talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie, sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Winman, Felisa? Makaritak talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gaputabak nangan, tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit a panagsasaon ni Madam Carla ket pagbalinon nyo akarit iti bagyo. Agadal kayo aging at makalpas kayo. Ipakita yu kenkwana at ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Ket kabailan na ti agbalin a profesional. Wen, Nana. Husto kayo, Nana. Aramiden mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Nagyaman ka? Nakadagas ka man dito apartment mi. Gapo tayo oras-oras a kailiw ka. Jack makaid na, no di ka makita. At adan amain lavak ka. No kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam. Kaya't ka tulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan agin rawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo. Arapaap humatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka. Ang ambay anak lang. Bukod ko a kwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong ngagpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang, Itigasta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sa bagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awid iji balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talaga nga agmay-may sa iji balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa ilang balay mong agnaad. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa. Agnaad kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Awon gayam. Kaano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kaya't napay ti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayat na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy, no di datayo matlaan. Dakkel ti tulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen Felisa, pudno day ta. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen Felisa, awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen anti, tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wan kaanakan. Sana bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay anti. Wan kaanakan. Kat sapay kuma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo.
Maawatan kayo, auntie. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas at tao kini Dindo. Awan dakas nga aramidan mi dito, auntie. Wen, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kini Dindo, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaat mo. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay saya atag. Felisa, Oo, inarakop na matan. gapota kayat kan nga kalaysa. Dumtang to. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, napauluan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanya? Santo Apulos. Katsika, saan kan nga tangag babawi? Apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Magagaran na ni papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitakmat anapudno kayo ni Felisa iti tunggal maysa. Iso, sige, umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, madam. Sige, sika nga ron ti makaamo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taag kalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen mama, Wen, Mama. Nasayaat no kasta. agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa. Mama, nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na, saan kayo akim muntra, iti kalay sami kan ni Angie? Gapo ta makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim montra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen mama, Wen, Mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni mamam. Pagyamanan mi unay, Papa. Pagyamanan mi unay, Papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, Papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Felisa, Hubert. Agbagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat madampay laang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsak. Agyaman kami, Mama. Kumpletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayon. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam ti mang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako nayo, Mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipatin tayong tinapalabas, Mama. Agyaman ak nga rudo kasta. Katala, ipayanda kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, Mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. sige mama. Napagsaritaan min kan ni Angie day taabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, Mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko, Ma, ah.
ta maikariak nga agnaed dito'y balayo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko dito'y kayo balay nga agnaed. Tawan sa bali amang tawid iti da iti abalay no din ni Frank. Sige, mama. Dito'y kami nga agnaed. Kat ilutuan kayo iti pasig ana iimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan tilutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin a dito'y laangan balay mo nga agnaed ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga minti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan magparikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawa da jay. Ada siyari jay. Isa komportable jay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert, Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida inton bigat. Nasaya time may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda, kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaed tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun da ito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanak ka. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabannog dito'y balayo? Tauray ladwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripaso ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo. When mat? Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda ang gibumbunag iti gamit. Danana Linda. Imakardan dito balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y Danana Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti inrugimi ang negosyo. Ala, bumabata nga roden dito'y kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kompleto pa'y gayam ti gamit dito'y. Adda pa'y paglutuan. Adda pa'y electric fan. Kanda dumapay. Wananti, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isong agbalin ka nasaya at tapno nasaya at matigasat mo kaanakan. Wananti, Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalak na. wananti. Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parpariir. Wen, balasan ko. Alain tayon, ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipa nagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kami ken ni Felisa. May papan iti inrugi tayo ang negosyo. Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min ama asika sa tinegosyo, Nana? Inkadang may ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa.
Kukwayon ti negosyo tayo, nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwayon. Anya, Wan na. Napagnumuan min day ta ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat ang mabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi ama isaganaan tayo ti panagkapsot yun to, nana. Kayat mi nga inton ang kapsot kayo, adda si dadaan ang gastusan nyo. Iso akayat mi kan ni Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. nagsaya at hindi kasta ang plano yo, anak ko. Agyaman unay kada kayo. Ngumapay ngay, ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat numakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami dahitan, nana. Iso ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen Felisa, kadagyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agornong kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, papa. Wan nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, papa. Sa nabala Ahuan gayam. Kumusta ni mama, papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parikot kan ko na. Di nan kaya tirumwar nga agpasyar akas iti sigun nga aramidin na. No kasta? Anya laangan ter aramidan na, papa. Tamtamingin na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't tan ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanin anaungat. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarungkaran, wan? Wan, papa. Aramidak dayta. Ita lang ang naggranata dito kantin, Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya at naggranata diti kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat day tinalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laeng. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga, Rod, katbak nang mat da Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abaknang. Saan lang ang nasingpot? Nataerda pa'y. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaeng. Ababaunan talaeng. Ngam, adamot gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Nga, Rod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Diyos. Nasken mat at tumulong ta, no adda kasapulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Husto ka. Ala, Angie, good luck kadata nga agpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagraduar ta. Matungpal day ta, gapo ta napasnag ta nga agadal.
Kablaawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan da ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagraduar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kasla ka ano laang, day di agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert. Manon atawon tinapalabas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Uwin tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No di kat nasaya at pa iti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wen nana, sapay ko maa. Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal kamot ka anakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ako na ino kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya tim ako namin iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert. Agtong palak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Naawan ka. Saan kumaan nasa liwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Ammok, nga umasimsumot latibiyag mo. Amom ka dino apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasayaat ka tao. Kasta ka di? Wan, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamot na makalpas dagiti kakabsat ko iti panaghadalda. wan. Matumpal amin da kita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ama kaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasang ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Ni kano man, saan da nagkusit. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadal da. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Kat ita, naskan akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak?
Gaputa saan anay ti ragsakyo, nana. Katapno naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken a makita, kan makalangan nyo dagiti anak yo. Agyaman akunay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kumati na pintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya at ti puso yo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetay o itaalawas, anapaulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.